Yesus Kristus. Amin. Ya mamangin ha. Sebelum kita mulai khotbah dong, perkenalkan maju diriku. Langsung suku kita. Perkenalkan maju diri. Ya diriku Pendeta Pandri Johnson, Carlton, Laurier, Nanggang, STH, MTH. Gelek 10, 5 bawah, nombor. Sudah nggak kami. Songon ini aja sekilas perkenalan. Inat teh, perdijabu, Borsia Hamad. Songon ini masalah. Hatani debata, sadarion ima dibuat siap Psalmen 127 ayat 5. Songonom na di sini. Molo hubege di sona manginang hata debata bege hamu panok nanti hamu dah. Unang ngalam na ribut. Akan apa sunayata sih? Kata yang berok nak. Songonom mai sini. Jala halomo majahoba. Jangan dilema di hosude akan na pengidon ni roham. Ido saat. Bibir. Dia mau manami do inanami narada do napungu rada pe hamutong do jolma. Pungu pe hamutong do jolma. Udah sudah kana pos na ni atas. Dengek bet kamu rok mun. Ketemu buka. Molo didakon hata di debataon. Molo burjuhita. Molo beneti tatu jolma. Dilean do hita. Hai paso. Ah nata pamido. Sentong dari ruang debata. Ale na mga dal debata do hita. Dileon hita hai paso. Masay wili hata debata sa dalion. Benget. Adalah gomos do hata ni debata dihamu ama nami do inanami. Ida didakon di perpungu sadarion ikobai mahita jolma. Namang loy hata. Unamek kami na. Enggak kayak itu. Debata berusaha. Molo hita. Lomor hata tu debata. Una mangalu-halu ita tu sibolis. Tabay matutuhan. Haporusata. Pangalu-aluata. Duduba. Godang dodo waing anak boru. Sadi boto besitilan ni bajuna. Senang lau ibadat tu perawatan. Dan mangalua liman tu debata. Huri ada huli lupa kalau ha iman na. Ini dulu. Nah perlu dia imani dulu dia. Dan yang mama ina. Lalu siamu aja mang. Oh ina, lama. Oh lebih bikin itu kamu. Kenapa lu jadi jolo? Oh orang pendeta. Jala. Godang domu senuaing aka bawa do aka ama-ama. Yang berjudi bola. Jangan mana berjudi bola. Dang lomor hana si songoni. Bengek mahamu inang amang inang. Dia mau manami apa terutama manami do inana. Paro kamu istrimu ne. Na 10 geleng na songon ama pendeton. Iparo bengek iparo hamu. Ini dah gawe harta muna. Ini dah boy kepanggal walau muna pamusat dia muna molong ama tua hamu haduan. Uli do tani batas ada lo. Di hamu do asa hapor seon di bagasan Yesus Tuhan dan Yesus Kristus. Jalan di do do hatani si Petrus nama Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini saya mengandalkan Tuhan. Saya tetong dilek Tuhan pas. Ini sana. Pertanyaan merah. Sudah tutup malah. Ada pertanyaan. Ale Tuhan debata puji-puji hamola terkon nama itu ho Tuhan sila denggan di basam. Boham makung. Ale Tuhan Yesus. Madu boleh aja ham Tuhan. Adi beje ham hatam debata hatam na badi. Pausa sama di bangsa. Bengek pada kami Tuhan. Ampuni ma Tuhan sudah ka dosa-dosa kami. Oh lihat madi ho Tuhan. Amin.